и гърдичка за загреване. Може ли, че тук да направим като не може? А после ќе се изтегнеме, ќе направиме вака во место и после ќе направиме вага и на овие линија, и на крупа, и на греја. Еве просто прво вежба за загревање ќе биде овде ходиме цик-цак. Така. Па овдека вака, хоп, со левана одгоре. И на крај дека потрчуваме од двете страни на ведата. Може? Чули, прво долу страна, а потом долу страна. Може? Ajde, vidiš, ajde. Slovo. Ajde. Galo, trni. Galo. Ajde. Nastavi. Puni nastavi. Zagrevaj, plaš. Da, bravo. Ajde, trni, slovo. Ajde. Ajde. Da. Ovo da je sebe. Ajde, plaći. Ajde, sve. Стоп. Ще да ги направим сега. Браво. И правим още една веждичка. Само Дария да види. Браво, Дария. Ще една вежда. Одиме на пръсти овдека, малко по-бързо отиваме на вежда. Овдека, две нози, хоп. Хоп. И овдека. Ajde, stako, ajde. Da, ajde. Super, superično, ajde, bravo. Ajde. Slobodno, ajde. Može se od rata da se popreš na grupa i da poskočite, tako i tako, može tako, ajde. Bravo, ajde, bravo. Bravo, odlično, slobodno, slobodno, super, bravo, step, bravo, super, gospodin Nikol, koji sad boli su Mihajl, odlično doveše Klara, odlično, super, ajde, stagi se nastavno, ajde, bravo, odlično, stop, bravo, da, super! Odlično, bravo! Pravi rastojanje tamo. Glaviće. Nek ima rastojanje glaviće, ne brzaj. Ajde. Super, ajde Monika. Bravo, ajde, bravo, Bravo. Superiška. Bravo, odlično rad. Bravo. Ajde, Bez tukane si da mogu. To mi priznaješ, Bravo, bravo, odlično, super. Super, odlično zagrevanje. Odime сега, mora da se stigne hubavo, zašto hubavo da napravimo vaga na mjesto, zid i
Potom ќе правиме на група и на греб. Одиме кружни движења со глава, стигнеме вратом, така, на друга страна исто така. И сте пробај тамо да реагираш. Јер се снима. И лево, десно, и оди, што е? Ова е малко раце. Тешко? Сигурно дека не. Тешко е, знам, аз че kada stav, odime potpuno levo, desno, levo, hava, za, su, kaj, se, ne ispukaju koskite, odime se, kako mu vaga, odiš napred, kako mu vaga, така, тешко беше? Одиме став споен, malo preko, držiš 10 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично. Сега да пробаме на една нога да пробаме да стоиме како влага. Стоиме на една нога. Супер. И на друга нога. Супер. Стоиш. Браво. Хоп. Хъбър! Браво! Да пробваме, това е малко шутни, супер сте. Да пробваме сега во място ага, но ќе пробваме на ците се по. Гледай се, прој се покажа. Ако правам вага со десна нога, се подпирам со десна нога на ците. И се спуштам полека ниско, со труп, глава ми е напред, и нога позади спушена. И еве вага ми помага зидот. Така, пак се вртам на друга страна. Со лева рака се помагам, значи на лева нога стојам. Еве вагичка, ајде пробај, можеш и оде. Стоп, можеш оде. Запаси од тамо. Нека се вратам слободно. Одека, можеш одека. Ајде. Да, браво. Глава напред, со поглед напред, труп, супер! Немајте да го можете близко. Радиатор, може да радиатор, не е проблем. Радиатор може. Може изблизко, браво, супер! Окей, дай ми може сега да пробаме во место, секој на своје место. Ајде? Да, тоа е стој на раце, со одење на направо. Одиме се, налево, налево. Поглед напред. Ајде уште еднаш. Немој скоро интереси. Може на десна нога? Ајде на десна. И оде. Сега што прави? Што правиме сега? Што да ги биде кај клупата, на едно метро далечна клупа и само ќе ве чувам, ако треба ќе помогам. А професор на гледа на крај ќе помогам. Професорот мора да подадеш рака, нема да те држам за шака, тука на подлаката, само колку да имаш држа, ти ќе се гледаш во гледало. Еве што е. 1, 2, 3, доаѓам со десна нога, право. 1, 2, 3, одам со лева. Сега треба контра. Ама, значи два пати на линија. Одам 1, 2, 3, тук учителката само буде тебе, но ти пробуваш нека 1, 2, 3, па на друга. И на крај, до професора дојдеш овдека, професор ќе те добре за рака и правиш 1, 2,
3. Odvaga se, gledaš v ogledalo. I 1, 2, 3. Hop. I završuješ to sa skokče. Dogovoreno? Ajde, možeš više, ajde. Tak, super, rate raširili. Pogled napred, super si. Bilo ga jako treba pomogaš. Da, bravo. Ajde. Stop, gledaš, nema noga, gledaš napred u ogledalo. Taka, bravo. Ajde, isto druga. Isto druga. Bravo, super. Odlično, tako, se gledaš napred. Bravo. Superiška. Odlično. Ajmo, ko je 7 tamo na redu? Ovo gledala prvi. Bravo, ajde, ovo je samo prostor tu koji te dopre malo. I se gledaš napred u ogledalo. Tak, super. Isto druga noga. Dobro, bravo. 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 Prvi slobodno zadaće, prvi. Primaterno, tak. Ajde. Da se tu te pomogne samo, a? Ajde, slobodno. Gledaj se napred u ogledalo. Taka, hrabro, super, su druga noga sebe. Taka, slobodno, tukaj si daš, tukaj, bravo. Tukaj imaš ušek si, ne se sekiraj ništa, super. Ajde. Tak, i se gledaš napred, bravo. 1, 2, 3. Bravo! Ama ne ušte ponisku treba se spustiš tu. Uči ponisku. 3. Dobro, ne jaloš, bravo, super. 3. Bravo, da, ajde. Super, odlično. Ajde, evo daj u prvi. Dakle, ti slobodno, gledaj se napred, bravo, što me pogled napred, znači perfektno, super, ekstra. Možeš se osvrnuti, bravo. Prvi, nivo prvi. Odlično. Slobodno, se gledaš napred, opušteno, napušte ponapred, se krup treba da ušlo do uvijek. I po visoko noga pomoći. I po visoko noga pomoći. Bravo, ajde. Treba pomoć, ne? Ne mogu. Ajde, gledaj se naprijed. Bravo. Ne brzo. Se gledaš pogled napred do ogledalo. Bravo. Bravo, Miko. Ajde, Klara, spremi se. Klara. Treba da odiš on napred. Zato treba pomoć tamo. Toliko, pušti se ti napred. Sovaš se tu. Može? Ne se, dobro, u redu. Da ti pogledam za da odiš po napred, priprema. I pogled napred, da se gledaš pogledamo, da išli kako trajiš da. Slobodno. Da, slobodno, tu ga držim. Ajde. Bravo. Gledaš, prekraš, bravo. Se gledaš napred u ogledalo. To je. Znači, pravilna vata. Ajde, još jednaš. Bravo. Ušte visoko, samo nokće povisoko koji pozad. Namjesto ovako da je dolu. Znači, super si, perfekt. Pa se nadam da ti ima vremena ili ušte pojedeš, da. Taka, bravo. Teško je? Može? Si gledaš napred? Taka? Ajde. Brze. Taka. Pa moram, ajde, nema što ti gledati. Može ti super. Ajde, pošto trebaš ovo koncentrirano. Ajde. Bravo, treba pomoći. Taka, bravo, super, slovo. Da, si ti dobro? Da, ja se kamilice poklopio. Da. Glava može strneš, polje, slovo.
Da, super, super. Odlično, gaziš. Bravo. Ajde, još jedno sam sad. Tako, bravo, skopni se, bravo. Ajde, sad ove koje da tamo. Ajde sad. Pomoć, super je praviš da gledaš se napred i da vidiš kako je praviš. Bravo, gledaj, znači se gledaš da je perfektno se pravi. Bravo. Super, super, nisi se kida, više to. Super, super, bravo. Bravo, boss. Pomoć gledaš, bravo, perfektno. Evo bili samo sam. Tako, bravo, samo dosta. Bravo. Ajde, Ivan, kako Ivan? Ajde. Slobodno da samo ti pomoći, ti čuvam, gledaj se da gledamo i uživam. Daj je sve, daš kako ovo pregledati. Bravo, super, slobodno, mnogo povisoko i uživam. Ode, bravo. Eto moram da zbrze da vidim. Znači, ajde, skoncentriramo se, evo, go, krug napred, ajde, pomoći. Tak, ajde, daj od sebe, ajde, tak. Možeš ti si mnogo i bez slova. Bez gleda, pomoći. Da napravimo gdje, čekaj se samo gledati. Znači, ova je poluvaga, ova je vaga. Znači, ide bez naprišno, znači, treba, samo sve jedno prši da čuva. I pogledaj se na ogledalo. Ti možda napriš perfektno. Evo tako. Bravo. 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 Samo se jedno prši da čuva. A kako? Ti gledaj se na ogledalo. Kako dobro je, znaš? Gledaš tamo? Ajde, još 5 palagrac za trup, povisoko sa nogu. Bravo, bravo. Ajde, super. Bravo, dobro, dobro. Ajde, ja se pomoć, tako. Ajde, za sebe. Bravo, možeš se gledati što dobro svići. Da, možeš se dobro gledati. Bravo, skok, bravo. Bravo. Malo, sve ima prst, ništa ne. Samo se jedan prst pomoći. Bravo. Bravo. Ajde, vidite, tebi slobodno. Ajde. Ajde, gledaj se slobodno u djelo da viš kako perfektno je tako. Da se gledaš. Bravo. Napred se tu. Napred. Bravo. 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 Superiška, bravo, ajde. Samo se jedan prst moram prosto, ništa bojite, bravo. Bravo, ako možda ispriješ napred da se vidiš mu dal super kida. Bravo, oho, super. Superiška. Bravo, ajde, okreće. Dobro, ajde, znajem, da je bilo kako nema. Tako, što pomoći to trupu? Bravo, super su, odlično. Bravo, gledaj se u drugo prečko. Bravo. 50%. Si te završio na dal 3? Bravo. Dalje, ajde. Više, Dobro, dobro. Ok, deško,